So.
Yeah, yeah, mixi. Mulus yeah, mixi. Paris, Paris.
Panay tayo pa pumila ko yamon na. Una tayo po yamon.
Dia pun na nabi. Ako din. Malikwa na kayo. Hindi ka na sa kanya. Anak mo. Ay, di ay pasyal ko. Balik. Ito na. Mas magpagal na kami. Magpagal na ka, ala. Kaya naman ako dito. Magpagal na ka. Diyan. Siyempre ako. Panay tayo pa po yan. Pag na tayo po yan. Matras kang pa. Nagtatanong dito. Matras natanong dito. Depende.
Hanggang tulis ka na ng mga wala. Ako na yun. Get. Dami ko ginagawa dito. Meron pa ako. Yung baleda. Yes. Wait lang po. Wait lang, wait lang. Wait lang.
It's resulta. Alas ko. Kaya ano mo ba? Ba't nasa frame ka? Nag-ilan? Naglalagay yung flower. Video mo ako. Saan mo naman matmas? Isa na yata. Sabi ko sa milaman mo. Sinadakap. Wala na yan. Kaya. Padaya.
Yes, sir. Dapat. Ay, dapat, yes, sir. Yes, sir, dapat. Yes, sir. Hey, sir. Salita na ha? Okay, sige. Magpan na ako mo potang lumupit. Okay. Diretso. Diretso. Yes. Mga sumiling niya, kapag yasi
siwas kala sa ngaling mo masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Ding tao, ding damdam, ding dinudaratang yang daratang lumano, king Jerusalem, sinalubong lakeya, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Tingin ulilugyan, king malala syudad, king anak ka Hebreo, karelang Christian, mga suminimye, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Ding tao, ding damdam, ding dinudaratang yang daratang lumano, king Jerusalem, sinalubong lakeya, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. King inulilugya, king banala syudad, king anak ka Hebreo, karelang Christian, mga suminimye, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Ding tao, ding damdam, ding dinudaratang yang daratang lumano, king Jerusalem, sinalubong lakeya, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. King inulilugya, king banala syudad, king anak ka Hebreo, karelang Christian, mga suminimye, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Ding tao, ding damdam, ding dinudaratang yang daratang lumano, king Jerusalem, sinalubong lakeya, kabangya siwas kala, sa ngading olibo, masikan muli sakta. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Manalangin tamo. O alananggan Diyos sa malugod, ampong maganaka, binyeme king meto ke tawon ni Yesu Kristo, ing talapan at busmi, ban maging uliran niyo king ganap, akapakumbaban, king pamikatawa ng tao, at king pamidaw na king biyen na king krus, ti parana ing malmong kaburian. Saupan mo kaming mikaibye patutudikil keka, king kapamilataning pamikatulad Mikea, at gawan mo kaming matampang mirakayanan, king pangasubling mebye. Itiyadwan mi, king Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo, ang mabibye ang pong mag-ari kambemo, king kameto nga ning banal espiritu, ngeni
at manggaman king alan angga. Pamamasang ibot, king libro ng Propeta Isayas. Tiro na ako ng Ginong Diyos, nung nano ing sukat kong sabyan, bang apasik nangang kula, ring may babayat nan. Diri na akong sikanan, balang abak, bang pakiramdaman, itang ituro na kanako. Diri na akong pamanalastas ning Gino, at eko linaban o ginulot keyo. Inarap ke ing gulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekulay ng banganan, inyang inumisda ko. Inyang sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ingin sultura, enako anano balang. Uling ingin ng Diyos, yang kanakong babye kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, bang api bata ko la. Balo ko, king eko milako, dangalan. Ing amano ning Gino, Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Ding sablang manakit kaku kalyanda ko. Pipiling dalaring bundok dat pituya-tuyara ko. Garang sasabi, ginuyang kekang penaligan, bakit ngeni nakapapansinan? Nung kaluguran nakapin, bakit nakasagipan? Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Padurot ng dako ding aso, kukubkuban dako ding marok at tao. Gamat ko bisbus dala, pati na ding bitis ko. Kana kong butol, kakulang bilang. Diyos ko, bakit pepa'y burisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan. At kakung tibabal, karelayang pisugalan. Eka sa nalalawot ka na ko, o Ginoo. Datang naka, o talapagligtas ko. Bakit pepa'y burisan mo ko? Isalita king lagyo mo karing kakong kapatan. At ikaing ka na kung puryan king karelang kapulungan. Ikong makitakot king ginupuryan ye. Ikong sablan nga hinang ako para ngalan ye. Diyos ko, bakit pepa'y burisan
burisan mo ko. Diyos ko, bakit ka may burisan mo ko? Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintao, Filipos. Bagayan nyo impamisip ng Kristo. Bistaman at yukeya impanga Diyos, makanyan man, ena pinilit, ing makipante kin Diyos. Bagkus linubas na ing keyang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis ya karing tao, at kinwana ing aske, ning metong aalipan. At king pamakiwangis na karing tao, may pakumbabayang maygit, karing sabla, at meging mapamintuyo, ang gaking kamatayan. Ang gaman, king kamatayan, king krus. Uli nito, in Diyos naman, pepay gitning emunano at dininaneng lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang siklo din sabla, ding karin kimbanwa, ding keti king yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Ihesu Kristo, ya ing Ginoo, king ikaligaya, nin Diyos ipa. Ing amano ning Ginoo. Ating sa blaket
Ing pamaylasan ng ginutang Yesu Kristo, agpangkang San Mateo. Kanita ing metong karinglibing adwa, itang milagyuang Judas Iscariote, may kikitiya karing pamuntok ding saserdote, nga nang kinutang karela. Nano puing hibeyo ka na ako, nung sopanda kayong makarakap kang Jesus. Bayaran ding 30 kwaltang pilak, manibat na kanita, mening tuning pamakitagon ni Judas, ba na intriga ni karing pamuntok ding saserdote. King mumuna ng aldoning piyesta ning tinape alang lebadura. Linapit laring alagad ng Jesus keya at ngarang mengutang. Nuka rin mo buring isadyami para kaya ka, inga po na ning Pasko. Nga nang mekibat karela. Untalan niya itang metong atawaging syudad. At sabihan niyo kayo, ing maestro sa sabihana, ing makatakda kong oras, miras na. Buri kong pagmasusya ning Pasko aking balemo, kambeda ring alagad ko. Bepatan ding alagad, ing penabili ng Jesus karela, at si Jara ing apunan para king Pasko. Inyang mabengi na, linuklok yang mengan ni Jesus, kasulo no ring 12. Kabang mamapun la, sinabi ng Jesus, Ing katutuan, sasabihan ko kay kayo. Ing metong kay kayo, pagtaksila na ako. may balisa lalog ding alagad, kaniting sinabi ng Jesus, ing metong at metong karela, kitang na. Ako itat, Gino? May kibatiya i Jesus. Ing mitiltil king tinape, king mangkok kambeko. Ita, yang magtaksil ka na ako. Harapanan na ning anak ning tao, ing kayang kamatayan. Anti mo ing inulaga ring kasulatan, dapot, makalunos na itang taong maging kasangkapan na ni pamagtaksil king anak ning tao. Mayap paparakeya, ing enemy bait. Kanita ihudas, ing magtaksil kayo, migsali tayo. Ako galang ingamanuan mo, maestro. May kibatiya i Jesus. Ika mismo, ing sasabi. Kabang mamapunlo, kinuwaning Jesus ing tinape, binendisyonane, pemiraso ni ing tinape, at biniyene karingkeyang alagad, nga nang sinabi, Tanggapan niya iti at kanan niya. Iti, yung kanakong katawan. kay bat na nito, kinuwani ing kopo, pepasalamat yaking Diyos, at biniyene karingkeyang alagad, at nga nang sinabi, Minum kayo kaniti, ikayungan. Uling iti yung daya, ang maging tandaning tipaning Diyos. Ing daya kong misalwak, king kapatawaran lang, kasalanan ding dakalatao. Sasabihan ko kay kayo, na ako minum pa si bayo kaniting alak, hanggang eko inumaning bayong alak kambeyo, king kayarianing igpako. selisireng kinta ing metong adalit, kay bat, linwal lang papunta king bundok ding olibo, kanita, nga ng Jesus karela. King kabutbenging iti, ikayungan, painggulutan niyo ko, antimoing sasabihanan ng kasulatan. Ing Diyos sasabihana, paten kaying pastol at ding tu pamikalat-kalat la. Dapot kaybat kung sinubling mebye, muna kayo kanako karin Galilea.
Migsalitaya i Pedro, at nga na kang Jesus. Agyang lakwan da ka ring sabla, kapilan man, ako, era kalakwan. Sinabi ng Jesus kayo, O ining tandanan mo, bayo ya tulaw ing tatsyo kaniting kabengyan, may katatlo mo na kung ikwang apayalyan. tinutulya i Pedro, nga na. Agyang misan da ko paten kayabe mo, kapilan man, era kailingad. At makanyan mo naman, ing sinabi ra, ding sablang alagad. Kay bat na nito, tiki na lang Jesus ding kayang alagad, king metong alugal a mayayawos Getsemani. Sinabi na karela, Lukluko paken sa guli, munta ko bandaketa, ban manalangin. dapot, tiki na lari Pedro, at ding adwa ng anak Zebedeo, mig umpisaning detangan, ning maragul alungkot at pagsalbat, nga nakarela. Tutong mabayating panandamanan ning puso ko, may bugkong mas pakasalo king lungkot. Manatili kayo ken, at makipaglame ko kanako. Sinulong ya pang bagya, mig sa kabiyaking gabon, at nga nang menalangin. Igpa ko, nung malyari, idayo me kanako iting kopa, dapot aliwa ing kaburyan mo, nune ing keka, yang matupad. Beli ka na laring atlong alagad, at disna na lang matutod, nga nakang Pedro. Eyo talaga abat ang makipagpuyat metong mumang oras kaya, beko. Eko matutod, manalangin kayo, man eko manabog ing tukso. Ing espiritu bisaya, dapot ing laman, may naya. King kaduang ukdu, pasibayo na lang likwan Jesus, at sakaya menalangin, nga na. Igpa ko, nung eya malyaring mirayo iting kopa, at eke aldukan, ing kaburyan mo, yaing matupad. Beli ka na lang misan pa ring alagad, at disna na lang matudtud, uling tutulang mitutundo. Inya, pasibayo na lang likwan at menalangin yang katlong ukdu. Makanyan mo rin ing penalangin na, kay bat na nito, beli ka na laring alagad, at nga na karela. Matutod ko pa at painawa. Miras na ing oras, baning anak ning tao manabuyak ing gamat ding taong makasalanan. Mibango na kayo, tara na, lawan nyo, o ini na ing taong magtaksil ka na ako. E paman may yaring migsalita i Jesus, i Judas, ing metong karing labing adwa, di natangya. Kaya benoring dakalatawong magdaladalang pataram at palupalu. Iba't lakaring pamuntok ding saserdote at karing makatuwaning balen. At inyang binyesenyas ing taksil karing kayabe na nga na. Itang ka na kung uman, yapin nyo. Dakpan niya Tambing yang linapit i Judas kang Jesus at nga na. Maya pabengi po, maestro. At sakani inuma nga na kayang Jesus. Abe, o badati ka keti? Linapit lakanita ring tao at de kapande i Jesus. Telandeng matalik. Begot nening metong karing kayabe ng Jesus ing kayang pataram at tinagpas ne ing alipan ning matas a saserdote at apingas ne balugbog. Nga na kanitang Jesus king alagad. Isubliming kalubanan ning kekang pataram. Uling ding gagamit pataram, king pataram la naman mate. E muwari balo king malyari kong manyawad saup kang igpako, at ngeni mo rin, malyari kong paralan maygit, 12 batalyon na anghel. Dapat makananong matupading ula, ning kasulatan nung makanya ning sukat marapat. Kanita mo rin, sinabi ng Jesus karing kekaldan.
Kailangan wari, datang kayong magdalang pataram at palupalo. Banyo kundaktam. Intame itong kuwaring tulisan. Tuturo ko balangaldo king templo. At kayo ko dekap. Dapat iti sukat ngan malyari, ban matupad itang sinulat daring propeta ka rin kasulatan. Kanito, likwan dering sablang alagad no, at tinakaslo. Delare ding dinakap kang Jesus, king bale ng Caiphas, ing matas a saserdote. Atilo makatipon ka rin, ding eskriba, at ding makatwaning balen. Makatukiya i Pedro, tikyane king marayu, ang gaking patso ning balening matas a saserdote. Sinalangiya king patio, at may kiluklukan yo, karing bante ba ng akit, nung nano ing tauling malyari. Ding pamuntok ding saserdote, at ing mabilog a Sanhedrin, pilit lang maninton saksing maglaram, laban kang Jesus, bareng apapate. Dapot, elamanakit metong man, bistaman dakalaring migkusang migpresinta, at may migawang suplong laban kayo. Katataulian, atin adwa katawong tinalakad, at ngara. Ing taong iti sinabi no, agyuken lasakad ing templo ni Diyos, at kilub da ring alungaldo, italakad keng pasibayo. Tinalakad yo ing matas a saserdote, at ngana kang Jesus. Ala ka nga pakibat kaniting sa suplong da laban kaya ka? Dapot, eya bubula di Jesus, nga na pasibayong migsalita kayo, ning matas a saserdote. Yuyutos ko kaya ka, king lagyuning Diyos sa mabi. Sabihan mo kaya kami, nung ika i Kristo, ing anak ning Diyos. Pekibat ng Jesus kayo. Ikayo na mismo ing sinabi. Dapat sasabihan ko ngan kay kayo. Manibat ngeni, akit iya ing anak ning taong makaluklok, king dane ng wanan ning mayupayang tuto. Datang yabusal ding biga ning banwa. Panandam na kanita ning matas a saserdote, ginabak ni ing sarili ng imalan, at ngana. Kalapastanganan ni Tiking Diyos, alata ng kailangan na liwapang testigo, ikayo mismo dimdamyo, ing kalapastanganan na kayang sinabi, nanong pamalakyo. Meki batla. Sukat yung mate! Piglurande kanita king lupa, at penumbukde. Ding aliwa naman, penampaling de, at ngara. Manula kang yeni, kindaramdaman mi Kristo, sabyan mo kaya kami, nang nino, ing tinumbok kaya ko. Ketang pinandita ito, i Pedro, makaluklukya luwal keta king patso. Lepitane ning metong karing babayin ipus, ning matas a saserdote, at nga na kayo. Ika man kaya na kang Jesus at tao Galileo. Dapot, lingad ng Pedro iti, king arapan ding sabla, nga nang mekibot. Kubalo nung naning sasabihan mo. Mintaya banda king pasbul ning patio, ikit ning maytong pang ipus a babayi, at nga na karing atso karin. Ing lalaking ini kaya ni Jesus ning Nazaret. Pasibayo, lingan ng Pedro iti, at nga na pang sinumpang mekibot. Balo yung taong yan. Kay bat ning ditak a pinandit, lepitan dering lalaking at sukarin i Pedro, at nga rakeyo. Mo na lilingad, metong kaping ka rin kayabe na, keng mong puntunin pa magsalita mo, mararakap na ka. Kanito, i Pedro sinumpayo, nga na. Kakilaling taong yan. Ketang penandita ito, tinulawak ya ing tacho, at aga na ka ng Pedro, ing sinabi ng Jesus kayo, bayo ya tulawak ing tacho, makatatlo mo na ako, ikwang alingad. Linuwalya, at may nangis yang
kapayit-payitan. Pangayabak amaranon, pipulong daring pamuntok daring saserdote, at ding makatwaning balen, nung makananureng apapate i Jesus. Pepagapos deng tanikala, at delare at inarap kang Pilato, ing gobernador. Inyang ikit ng Judas, amig taksil keyo, ing miyatulan niyang kamatayan i Jesus. Sinisyana ing depat na, sibli na laring at lumpulong kwaltang pilak, karing pamuntok ding saserdote, at karing makatuwaning balen, nga nang sinabi, Maragul ko pa magkahamali, kim pa magtaksil ko king taong alang kasalanan. ngarang may kibat, Nanong pakyalami kanita? Problema mo ng sarili yan. inugse na lang Judas ding kwalta, kilub ning templo, at likwa na la, may koya, at migbigtiya. Dapot, pinulot do ring pamuntok ding saserdote ring kwalta, at ngara, Abli lang daya reti, at labag king batas, ingiyabela ka ring pondo ning templo. kay batdang misangguni tungkol kareti, ginamit dalang pinyali, king gabuning mangawang kuran, geware iting sementeryo, para king dayuan, itaing sangkan, inya ang gangeni, aw sandeng, gabun ning daya. Metupad kanita ing inulanan ning propeta Jeremias, kinuwado ring 30 kwaltang pilak, ing alagang tinuring ding Israelita, para panyali keyo, at ginamit dong pinyali, king gabun ning mangawang kuran, antimo ing inutos na kanako ning Ginu. Inarapde kang Pilato i Jesus, nga nang kinotangkeya ning gobernador, Ikapin ingari ding Hudyo, nga nang mekibat Jesus. Ika na mismo ing sinabi. Dapot, alayang pekibat nanuman, tungkol king susuplong dalaban keyo, ring pamuntok ding saserdote, at ding makatuwaning balen, inya nga ng Pilato keyo. emo daramdaman, ing sablang susuplong da laban kaya ka. Dapot, eya mekibat i Jesus, agyang metong mumang amano, inya pigtakana, nung munano iting gobernador. Balang banwa king piyesta ning Paskwa, ugali ning gobernador, ing mibulos metong karing preso, aaduaning balen. Ketang panahon na ay ito, ating metong akabalitan a preso, amilag yuwang Barabas. Inyang mitipon na ring kekaldan, kitna na lang Pilato. Nino ing buriyong ibulos ko kaya kayo, Ibarabas o Jesus aw sandang Kristo. Balo ng masalese king delum de keya i Jesus, pahulan nining pamangandirya. Kabang makaluklukya pa i Pilato king piyukuman, ing keyang makibale, at inyang pepasabi keyo. Kamakyalam, king taong yan, ay alayang kasalanan, uling meligalig ko, munano, king kakong paninap na bengi, tungkol keyo. Ding pamuntok ding saserdote, at ding makatuwaning balen, sitsutan do naman, ding tao barang aduan kang Pilato, ing ipabulos ni Ibarabas, at ipapatene i Jesus. Inyakitang ng pasibayo karela ning gobernador. Nino kareting adwa ing buriyong ipabulos ko. Ngarang mekibat. Nganang Pilato karela. Nano naman ing daptan ko kang Jesus aw sandang Kristo. Ngarang ang mekibat. Nganang pengutang Pilato. Nanuwari ing pamikasalang depat na. Dapot lalura pang pekakulisak. Ngara. Inyang ikit ng Pilato, king alaneng akarapat, at pota mikakaguluan pa. Pepakwayang danum, at inos no ring gamat na,
arapan ding sablang tao, at ngana. Ala kong pakibatan, king kamatayan ning taong ini, ikayong balakan yan. Ngarang may kibat ding sablang tao. Ing parusa ning Dios, dugpake kami at karinganak mi. Pepabulos ne kanitang Pilato i Barrabas, at pepaparug na nemang latiko i Jesus, at sakane binye karelo, bareng ipaku king krus. Linubnering sundalos ng Pilato e Jesus, king palasyo ning gobernador, at ing mabilog atapok daring sundalos, migpadurot lakeyo. Likas de keyo ing imala na, at pepasuluran ding balabal, amis na kaluto king kule. Kay bat nanita, ginawalang korona king suksok, aliniko, at pinutong dakeya, at pepatal na nanding metong atimbu, king gamat ng wanan. Kay bot, siklo-siklawdla arapana, at pinusuno-sunure, ngarang sinabi. Piglurande at kinware kaya ing timbu, at pikpukde king buntok na. Inyang tinok ng la, deng piglibakan, likas de kaya ing balabal na, at pepasulod ng pasibayo ing imala na, at kay bot, linwalde, ban ipaku king krus. Kalwalda king syudad, asa lubungan de ing metong ataw sirene, ing lagyo na Simon. Pinilit deng mamusan king krus ng Jesus, karasda king lugal a mayayawos Golgota, lagyong mga baldugan, lugal na ning bungu. Dininan deng alak asemutanan at du, kabud atak mana, enanabelawos ininom. Pinakure king krus, at kay bat, piparti-partira ing imalan, king kapamilatan, ning pamipagsapalaranda. Kay bat nanita, linuklukla ka rin at bintende. Mibili lang kasulatan king kabuntukana, tungkol king suplong laban keya, at makanyan ing mababasa. Itiya i Jesus, ing ari daring Hudyo. Kay bat, pinako dala naman karing adwang krus, ting adwang tulisan, mingat balakeya, ning tawong lalabas, pipiling la, at palmurande i Jesus, at ngara. Iko ing bisang lasak king templo, at kilubding at lungaldo italakad meng pasibayo? Bakit emo iligtas ngeni ing sarili mo? Kuldas ka king krus ayan, nung ikapin ing anak na ning Diyos. Antimorin, pituya-tuyare ding pamuntok ding saserdote, ding eskriba, at ding makatwaning balen, sasabyanda. Linigtas na laring aliwang tao, dapat inaaligtas ing kayang sarili. Yakanuhi nga rin daring Hudyo, nung kulda siya ngeni king krus, maniwala kaya. Manalig king Diyos, at sasabihan na king anak ning Diyos. Albenta mo, nung burin e piniligtas ing Diyos ngeni. Pati na ring tulisan akayagnanang mipako king krus, me kiyabelo king pamaglibak keyo. Inyang ugtong aldona, ing mabilog alabwad, meralumdumyo. Inyang mag-aalas tres na, nga nang kinulayit masikan Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdamdering mapilan, karing pakatalakad ka rin, at ngara. Ausan ni Propeta Elias. Ing metong karela, milayiyang agad-agad, kinangwayang espongha, sinosone king alak amaslam, at inastane king metong atimbu, at sibu kaning pepay numan, dapot ngara ding aliwa.
Albentamo, nung datangane pining propeta Elias, baneng iligtas. Misan pa, kinulayit yang masikan i Jesus, at me patadya, inawa, siklawod tamo po. Talakad tamo po. Ketang pinandita ito, ing tabing ning templo, may gabakya manibat babo ang galalam. Minayon at may nga bangal laring batong mga ragul, at may nga buklat laring pansyon. Ding dakalatawong banal ang makakutkot, may manyubli lang miye. May malagwala karing pansyon, at kaybat ng sinubling mebye Jesus, mintalaking banal a syudad, at karin dakalaring menakit karela. Inyang ikit ng minayon ning kapitan, ampon ding sundalos akayabe ng magbante kang Jesus, at ikit do ing sablang mga palyari, mga takutan la, at ngarang sinabi. Tutupin, ingiti, anak nening Diyos. Atilo naman ka rin, mag-umasid, makarayong bagyaring dakalababayin, tinuki kang Jesus manibat Galilea, at linikap king pamangailangan no. Kabilang lakareti, da Maria Magdalena, Mariang Imara de Santiago at Jose, at ing asawa ng Zebedeo. Inyang mabibengi na, ing metong amakwaltang tao Arimateo, di natangyo, ing lagyo na Jose. Metong yan namang alagad ng Jesus, may kikit yakang Pilato, at peki sabi ni Kea ing bangke ng Jesus. Kinuha ng Jose ing bangke, at ibinalot ni king metong abayong ulas alinin. Binili ni king sarili ng pansyon, akababaywa na pamong pepalukib king batu. Kay bat nanita, peparagos ni ing maragul a batu, bilang pekatakap na ning kutkutan, at sakane minuli. Melakwan lang makalukluk ka rin ni Maria Magdalena at itang metong pang Maria. Makaluklukla harapan na ning kutkutan. Kabukasan, itang Aldo tinukiking Biyernis, ding pamuntok ding saserdote, ampon ding pariseyo, may kikit lakang Pilato at ngara. Ginoong Gobernador, at tatanda nami pong sinabi na nitang mapanglinlang ay ita, kanitang mabiyo. Sinabi na, king subliyang mi, kay bat daring at lungaldo, paki pabanteye po sang maigpik, ingkutkutan na, ang gaking katlungaldo, magkang muntala ka rin ding kayang alagad, at panakawan de, ing bangke. At kay bat, ipamalitara king tao, ing sinubliyang mi, iting tauling pamagdin lang, igitan na pa ning mga pa pauna. Sinabi ng Pilato karela, Kumakayong bante at munta kayo ka rin. Ipabanteye ingkutkutan, king masanting diling paralan, amalyari yung agawa. may kola at peka sigurado re ingkutkutan, dininan ding tatak ing batu, at likwan dala ring magbante, makatanod karin. Luklok tamo po. Sadyang kakaibaya po yung liturhiya tamong yeni. Uling linub tana po, king ausan tamo, king salitang Espanyol, Semana Santa. Ang mapuputot king adwang amano, Semana imburina sabian Parumingo, at Santa imburina sabian Banal. Banal a Parumingo. At kaniting banal a Parumingo, mayakit
king inke katamong kapag masusyan adwayan dake, itang minuna, yapin ing awsanda pong triumphant entry ng Jesus, karin king Jerusalem, ing panlub, ing maligaya, at matagumpe panlub na pong Jesus, karin king Jerusalem. Anong no, pigmasusyan tamo, wawasiwas tala po, rin kay katamong palaspas. Kaya naman po ing Dominggong ini, awsan tayang Palm Sunday, Domingo na ning palaspas. Ing kadwandake, yapin po ini, ing mismong liturhiya na ning pamaylasa, ning ginutamong Jesucristo. Kaya awsan tayo po ing Dominggong ini, bilang Passion Sunday. Nung apansinan niyo po, king mumunan dilindake, ning kekatamong liturhiya nandin, agewata mo ka rin king Santo Rosario, ne po, ketang mumunan dilindake, king Ebanghelyo, nano po yung kukulisak da, ring tao, Hosana nga na, king anak ng David, ne po, king anak ng David, ari, ning Israel. Dapat karasta mo po king pisamban, king kaduang liturhiyana, dimdamtamo king makabang ebanghelyo, minaliwa ing kukulisak da, at nanuya, ipako making krus nga na. Ne po, anyang lilitisan de, ing ginutamong Jesucristo. Kaya naman po, kaniting Domingo ning palaspas, at Domingo na po ning pamaylasa, ning ginutamong Jesucristo, at ting aduang kapigaganakan, ing pasibayo sasagiwa, kaniting Dominggong iti, apag masusyanta mo, kilub na po ning paruminggo, nanula po reting kapigaganakan aduala, ing metong, ing mumuna, awsan taya pong masaklap o masakit a kapigaganakan. Painful memory. Ing kadwa naman, awsan taya pong malugod a kapigaganakan o loving memory. Mumuna, ing masaklap a kapigaganakan. Bakit masaklap? Bakit masakit ang memorya o kapigaganakan? Because we were fooled by the devil. Meloko tamo king Diablo. That in the name of God, they have to kill the Son of God. King lagyunan ning Diyos, kailangan ding paten ing anak na ning Diyos. Malimit tayo pong daramdaman, ing kasebyan, Vox Populi, Vox Dei, na ing boses daring tao, yakano ing boses na ning Diyos. Pota kanong misasan metong laring tao, king burira, itakano ing boses na ning apong Gino, ing kutang tutuyta, pero palagi. King kwento na po ning makabang ebanghelyo, adimdamtamo, king pamaglitis king ginutang Jesucristo, naning meramdam, king boses na ring tao, kukulisak da, ipako making krus. Ing buri na sabihan, liba na lang Satanas, ding tao. Ing makatula king ebanghelyo tamo, mi kabutation pa, mi ka pa magboto, king kapamilatan ng Pilato, nung nino kanuing pabulos na. Jesus o Ibarabas sa kawatan? Ba? Haga ka kanita pala, kanita pati na palang eleksyon. At naning resulta na ning halalan, may sambut ya Jesus.
minyambo ya Barabas akawatan. Boses na itaning Diyos, we were fooled by the devil. Meloko tamo. Kapatad po tapong daralan tamong kapag subukan king bie, ing mabilis tamo pong manaliwa isip at saguli, ing mipapatuki tamo. Agad-agad ing tatamleya po ing katapatan tamo, king apong Gino. Nano po yung paganakanak kay katamo, ning mumunan diling kapigaganakan na iti. Kalugurang kapatad, ban etamo maloko king jablo, mabiyasa tapamong tuknang, mabiyasa tapang migunam, at lalong-lalo na, mabiyasa tamo pamong mga di. Kaya naman po sa samantala ng tala, reting paruminggong iti, ting paruminggong iti, bangkanita makapigunam tamo, bangkanita pasibayo, tamo maloko, at malinlang king jablo. Kadua, iting liturhiya tamo, ing paganakana pining malugod a memorya, loving memory. Kempong Espanyol, akapin po, Semana Santa. King Kapampangan, Banala Parumingo o Maneldo, ing Austamo. King English, Holy Week, nga tamong sasabi. Dapat king Tagalog, anay po kasanting pangasalin nga na mahal na araw. Pata sinabi tamong mal, ing buri na sabihan, precious. Potang sinabi tamong mal, ing buri na sabihan niti, pricey. Pricey. O but precious. O but pricey ya. Ne po, ing kapag masusyan tamong ini, uling ing katumbas ning malayal dong iti, ing katumbas na ning malel dong iti, yapin po ing kakatamong kaligtasan. Katawan at daya na po ning Gino, ing meging kabayaran para king kakatamong kaligtasan. Ing Domingong ini, ausan tayo pong pasyon. Potang sinabi tamong pasyon, naning lulub king kakatamong kamalayan, kasakitan, sakit, kalungkutan, kamatayan. Dapat nung suryan tayo po, ing ama nung passion, it is a positive word. It is a positive word. Nanong buri sabyanan ng passion, it is a positive feeling towards something. It is a positive feeling towards someone. May nakit na ko pong kakagli. Yung kakagli, potang manakit siya ketang buri ng buri, emi paindaton, hanggang enayapangan, hanggang enayasali, hanggang enayatakman. Na po, pasyon nga ra kanita. Nang kayat di nga alwa yung pasyon da pamangan. Na po tang takman de, akit mo akit, ne po, nung makanano la makaswelo, lami paindaton hanggang ere apangan. Di nga liwa, pasyon da, sports. Ne po, hanggang ere geway tang sport ito. Lami paindaton. Pero nung pagmasdan tamo po, ing passion na ito, makasarili ya. Bakit? Uling it is geared towards self-satisfaction. Pansarili. Mipaldan ka, makuswelo ka, ka. Ing ginuwatin niya naman passion. Pero, makasarili. Naning passion na ning ginu, mipaldan hanggang enea daon ing sarili na para kay katamo. It is geared towards self-donation.
sacrifice. O ita pala yung passion na ning Ginoo. Mi palda ng gangene ay biye at adaw ning sarili na para kay katamo. Kaya pala yung Domingong ini, loving memory uling pagmasusyantaya naman, ing passion na ning Ginoo. Ing passion na nung mi paindan to ning ginubang kanita, ay biyening kayang sarili para kay katamo. O ini, ing malugod akapigaga na kantamo, kaniting awsan tamong mahal na araw. Na ing Ginoo, nakatamo likwan. Ing Ginoo, nakatamo pepaboren. Na ing Ginoo, inabayana nakatamo. At meging makabaldugan, ing sablang kasakitan tamo, meging makabaldugan, ing sablang daralanan tamo, king kapamilataning pamagdaw ng Jesus para kay katamo king krus. Gana-gana pala, mi kakakabaldugan, uli na ning passion na ning Ginoo. Mi kakakabaldugan, mi kakaulaga, ding sablang sakripisyo tamo, uling mismong Jesus, at suya at binyene, ing sarili na, para kay katamo. Bilang pamupos, aga nakakepo, ing kwento da rin nga duwang asno, donkey. Mi pagkwentula, itan donkey 1, donkey number 1, ya po itan donkey o asno, a second na ning Ginoo. Nga na ning donkey number 1, kening kakwento ng asno, donkey number 2 nga na. Ot makanyan nga na, kabilis dang mamalit isip din tao. O biglang minaliwa, napun pa mo, papalakpakan da ko ring tao. Napun pa mo, kukulisak la rin tao. Napun pa mo, niyang maglakad ko, kasayara akong sasalubungan ding tao nga na. Pero biglang minaliwa, ngeni nga na, antiko mo nga lang kwenta, era na ako papansinan nga na, habang napon, parang alanda ko, at pasalamatan. Kay ba't nga na ning donkey number 2, talagang makanya ning biyeta mo, potang Jesus, makasake kay kata, alakatang kwenta. Kapatad, sinakeya Jesus king biyeta mo. Binayad na yung kasalanan tamo. Ang gana king krus, binyene ing sarili na para kay katamo. Abayanan tayong ining paruminggo. Bangkanita, tunay tayang apilasan. Ing malalam at malawak ng lugod kay katamo ning apong Ginoo. Talakad tapo. Sasalpantaya ako. King Joseph, panglubos mayupaya, dinalangin banuan diato, at kanya si Kristo nga nakabugtong inuta mo, kaya di inupaya ni Banal Espiritu, ibayad kang maniyang pinagmamagin, inasalanan ng kaya ng Diyos sa kaya, ibago ni Kulos, Media at Pinagmamagin, inipaya ka ng Mende, ikatumaldos, silupiyang Mende, epay siya pa mo, kapagluwanan ng Diyos, panglubos mayupaya, magkaling magbalik yan naman kedi, bago mo ka rin mabiyang po niya naman sasalpantaya po kay Banal na Espiritu, kay Banal na Kapagumang Katolika, kay Pangsamak din Banal, kay Pangpatawa na rin kasalanan, kay Pangsamak din ang mede, at timbiyela na ang Kaniting Aldo, ning pamaylasan ning Ginoo, manalangin tamong abeyaben timong metong komunidad, at karimbalang kayadwanan, impong pakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman me, ingke kang balayan. Banking lagyo ng Jesus, asiplong dat inatulan, palati tayang talang lalawin, ding aliwa, karing matang mitmong ganaka at kapatawaran.
Manalangin ta aking Ginoo. Banking lagyo ng Jesus, abitbitandat pitungan koronang suksok, mapupos na sano ing sablang karasan, pamipasakit at kayalan ustisyo, manalangin ta aking Ginoo. Banking lagyo ng Jesus, amagdusa king krus, ing Santa Iglesia, parati ang atyu karing hanggang daralan ng kasakitan at lungkot ning tao. Manalangin ta aking Ginoo. Banking lagyo ng Jesus, ang mamatay king krus, ding pakamalan tang mayang wabye, masaya lang matanggap, king ligaya ning Ginoo. Manalangin ta aking Ginoo. Banking lagyo ng Jesus, ang makirake king kabilugan tang biye, itamu at ding kaya katang komunidad, sumulong la king kasuywan, at alang kaymutan alugud. Manalangin ta king Ginoo. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, pami, kang Jesus, binyemo kay kami nga gana-gana. Emo sana tatanggian ding panalangin na yampang mikeka, king lagyo ng Heso Kristong ginumi. Diyos ko, ang
Manalangin kay kapatid banin kakot kay kayong daon matanggap iya. Harapaning Diyos, ikpang mayupayan totoo. Tanggapan ay sana ng iruning daong karindamat mo, di kapurya po ni kaligay ng lagyon ha, di kasaklala kamot ng mabilog ng banal ang kapulungan. O Ginoo, ing pamayla sampong kamatayan ng Yesus ay anak mong bugtong, papalyarya na kabisanang maging matampa arapan mo. King sarili ming sikanan, ala kaming arapat na numan. Dapat itisanang ganap ng sakripisyo, apagkiabuta na para kay kami, ing pakalulu ampong lugod mo. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing Ginoo, yang mantabe kay kayo. Itasyo la rin puso yo. Makatas nga laking Salamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at madulod ing pasalamatan da kang parati. At numan karinowig pa, Diyos king alanangga, at lubos mayupaya, iya ingamano mat king kapamilatana, lelangan maying meto si kluban, inyang tinubod neban maging talapagligtas, ampong talapan at busmi, mi katawan yan tao king upaya ning banal na Espiritu, at mi bait ka king na Birhen Maria, king pamanupad na king malmong kaburian, at king pamitatag ning meto nga banal na kapulungan para keka, inagpanala ring gamat na king kamatayan na king krus, baning sintangan ning kamatayan, at ipakilala na ing pamanyubli ng mie. Ulinita, kamberi sa blangkoro ding anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami, kingalantok nandang pamamya kapurian keka, at abeyabe, ngamingan kakanta. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay pani kapumi, itugtog meng espiritu montimong titipang ambon, kareting ayin mi, ban pabanalanala at para kay kami, gawa na lang katawan ang pondaya, ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi po kanitambenging, mi pagtaksilan niya, at bayo na kusan lubdinaw ning Biena, king pamayla sampong kamatayana, king wanay tinape, pasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang na iti kareng disipulo na nga na, kuwanan niya iti kongan at kanan niya, iting ka na akong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, king wane ingkalis. Pasibayong pepasalamatan na kat pinuri, dinwang ne ingkalis karing disipulo na nga na. Kuwanan niya iti ko, anat minum ko kaniti.
Itingkalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban keta, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kanyo, kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan miyo mapamakalulungig pa. Ing kamatayan, amponin pamanyabli ng mebye. Daraw miya kay ting tinapi ning biye, ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. I kaming ansanang misulu-sulu. King katawan ng pondaya ng Kristo. Ing tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yatu. Ban may ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, at Florentino ing arsobispo mi, ning sablang pari ang pondiakono, at ing sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanaya ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula ting sablang mayang unabye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kambening nuana Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Joseng esposo na, kambering wana apostol, at ding sablang banal, ame bibiye kalugod-lugod keka, king kaya kabanding panahon. Apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Jesucristong anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, igpang mayupayan tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman, kingalan hangga. Ang timong metong a pamilyana ning Dios, abiyabe tayang ngening ikanta ing igpami.
Ikabos mo kami king sablang marok, o igpa, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipanan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasangkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan, ang pampagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapan at busmi, Yesu Kristo. O Diyos, sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sana babalik danting kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, layon meng pamayapan ang pampisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ampong mag-ari, manggaman kingalan hangga, ing kapayapana po ning Gino, yang mantabe kay kayungan, pakitapong ini mi kakametong tamo, king kapayapana pong Kristo, kapayapan kay kayungan po. Kalugurang kapatad nyo, ing kordero ning Diyos. Ing korderong milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo, itang may kumbirat tanggap king kayang banal a komunyon. Itamungan, mananasana king pamananggap tamo, kaniting katawan at daya ng Kristo. Sadsad na katasan ang kaking biye. Halananggo.
Induk sumo
Mayap ayabak po kay kayungan. At masaya da kayo pong welcome kini po king kay katamong parokya. Kambe na pong among diksi at ding kayabe po king Bibilog, king Parish Pastoral Council at king Parish Finance Council at kayabe po ring CPCs ang po pong mandated organizations. Mapilan mo pong paganaka para po king kaya katamong maging kapagmasosyan kanini pong daratang abanal a paruminggo ing kaya katamo pong tema Kwaresma pamaglakbe papunta king ganap abye. At deni po ring kaya katamong gampanan kalupan na po ning sinabi ng among diksi kaniting Aldo linugtamo po king banal a paruminggo. At ban mas lakwas tayo pong apilasan at apigunaman, arini po rin kaya katamong makatuking schedule. Kaniti pong Domingo ning pamaylasa ning Ginoo, kaya rin na po ning misang iti rempong tutuking misa, alas 8 ning abak, alas 9:30 ning abak. At kaibat na po ning alas 9:30 ning abak, maganap ya po ing kaya katamong pamanatad king Cordero, iyatad tayo po king Familiang Cordero, amanibatan po king Caimito Street, San Carlos, Mexico. At ing taulipong misa, apin po ing alas 5:30 ning gatpanapon. At bukas po, at 30 na ning Marso, Lunes Santo, ding kaya katamo pong kapagmasosyan, alas 5 po, magluklukan niya po'y among para po karetang bisang mangumpisal. At alas 5:30 po, ning gatpanapon, alas 5 ning gatpanapon po ing kumpisal, kareta pong bisa. Alas 5:30 po, ning gatpanapon, ing kaya katamo pong Mission Talk number 1. At ing kaya katamo pong maging tema bukas, pamaglakbe king kasal pantayanan papunta king ganap abye. At pangaras na po ning alas 6 ning bengi, maganap ya po ing kakatamong banal a misa para po king Lunes Santo. Pangaras na po ning 31 na ning Marso, Martes Santo, alas 5 ning gatpanapon atin pong kumpisal, alas 5:30 ning gatpanapon ing Mission Talk number 2. Ating kaya katamo pong maging tema, pamaglakbe ating kapanayan papunta king ganap abye. Alas 6 na po ning bengi, ing kaya katamo pong banal a misa, at kayari na po ning misa king Martes Santo, bandang alas 7 ning bengi po, talukiya po ing prayer in the way of Taze, ding kaya katamo pong kayanakan. At iti po, ini pong ecumenical prayer ini, maganap ya po, king kaya katamo pong St. Benedict's Garden. So, we welcome na kayo po, kaya rin na po ning misa, eya mo po kareng kayanakan, dapat, ang yang nano pong edad, agkatanda kayo po, ban makyabe kareng kaya katamong kayanakan, mga di, manahimik, at makyagom king karelang prayer in the way of Taze. At pangaras na po ning 1 ning Abril, Miyerkules Santo, alas 5 na po ning gatpanapon, magpakumpisalya po'y among, kareta pong bisa, at alas 5:30 ning gatpanapon,
ing mission talk number 3 at ing katamo pong tema, pamaglakbe mipnong lugod, papunta king ganap abye. Alas 6 na po ning bengi ing banal a misa at kayari na po ning alas 6 ning bengi a misa king Miyerkules Santo, gampanan tayo po bandang alas 7 ning bengi ing limbun ning pamaylasa ning Ginoo. Pasibayo po, agkatanda kayo pong makyabe, king katamo pong limbong karagulan, king Miyerkules Santo, keti king katamong parokya. Paganakamo po, impong Lunes Santo, Martes Santo, at Miyerkules Santo, rempong katamong mission talks, si Diano pong among para katamo, apin puring magsilbi tamong parish Lenten recollection. So reni puring katamong parochial recollection from Holy Monday, faith, Holy Tuesday, hope, and Holy Wednesday, love. Deni puring katamong pigunaman. At pangaras na po ning 2 na ning Abril, Huwebes Santo, alas 4 ning gat panapon, maganap ya po ing dakit kordero, impong yatad tamong kordero po ta, kaya beda puring apostol at iyamong, King San Carlos, dakitan niya po alas 4 ning gat panapon, king pamilyang kordero. At pangaras na po keni, King Huwebes Santo, alas 5 na po ning gat panapon, maganap ya po ing katamong solemneng misang bengi ning tawling apunan ning Ginoo. At kaniti po maganap ing rito ning pamanos ning bitis kareng apostol, ing pamaglipat king Santissimo Sacramento king altar ning repositoryo, at ing pamagbante at pamanalangin. Kaniti po maganap ing katamo pong bisita iglesia. At pangaras na po ning Biyernes Santo, at 3 na po ning Abril, ing katamo pong dress code, king Biyernes Santo, apin po ing matuling ay imalan. Alas 12 na po ning Ganingaldo, king Biyernes Santo, kasara na po ning repositoryo, gampanantaya po ing bakas ning maestro, apin po ing katamong pamparokyang estasyon ning krus, keni po king makapadurot ning katamong pisamban. Agkatanda kayo pong makisanmetong, makiyagom, kaniti pong estasyon ning krus, agagampanan tamo po, kapitangan na po ning bengi, ita pong 12:05 ning Biyernes Santo. At pangaras na po ning alas 12 ning gat panapon, magbalik tamo po king parokya, ing katamo pong dress code, matuling pong imalan, uling kambe na po ning katamong kura paroko, yamong diksi, babalik tayo po ing katamong metong at tradisyon, amarakal na pong banwa, na po magaganap king katamong parokya. For about 13 years, babalik tayo pong pasibayo, ing katamo pong tradisyon ning 7 palabras at ning tanggal keti po king katamong parokya. So deti po, pigsadiano po ning parokya, kambe na po ning kura paroko, agkatanda kayo pong makyabe. Alas 12 po, 12:30, magumpisaya po ing 7 palabras, at alas 3 na po ning gat panapon ing tanggal. At kayari na po ning tanggal, talukiya po ing kapag masusyan king pamaylasa ning Ginoo. Ita pong katamong right for Good Friday. Nanungno ka rin, gampanantamo po keti king parokya, ing liturhiya ning Amano, pamamuge king Santa Cruz, at ing banal a pamakinabang. At kayari na po, ning kapag masusyan, king rito ning pamaylasa ning Ginoo, maganapya po ing katamong Good Friday procession, ing prosesyon ning pamangutkot king Ginoo. Pasibayo po, agkatanda kayo po, kaniting Good Friday procession. Ang po king mayari tamo po, king Good Friday procession. Pangaras na po ning 4 na ning Abril, Sabado de Gloria, alas 7 na po ning bengi, ing katamo pong kapag masusyan, king banal a kabengyan, ing pamaglame, king pangasubling mebye,
ning Ginoo. Nanungno ka rin po maganap ing pamamendisyon king bayong api, magdala tamo pong kanya-kanya tamo pong kandila, nakikatamo pong pables, alas 7 po ning bengi, king Sabado de Gloria. Ing liturhiya ning amano, at ing pamibayo karing pangako ning binyag, at ing liturhiya ning Eucharistia. At antimurin po, kempong Sabado de Gloria, kempong pamamendisyong danom, magdala tamo pong kanya-kanya tamo pong danom, karing kekatamo pong boti, at deti po ilagay tala po kiniking sanktuaryo para po king pamamendisyon ning danom. At kaya rin na po ning kekatamong kapag masusyan king banal na kabengyan, talukiya po ing kekatamong metong a tradisyon mo naman ketiking parokya, apin po ing kekatamong salubong o enkwentro, kaya rin na po ning pamaglami king banal a kabengyan. So itapong kekatamong salubong, agagampanan king patio, gampanan tayo po, kaya rin na po ning Vigilia ning Paskwa. At pangaras na po ning 5 na ning Abril, ing Easter Sunday, Domingo ning pamanyubling bebye ning Ginoo, ing kekatamo pong banal a misa, kaniti pong Easter Sunday, kempon tutuking Domingo, ring kekatamo pong misa, apin po ring regular Sunday Mass schedule, alas 6:30 ning abak, alas 8 na ning abak, alas 9:30 ning abak, at alas 5:30 ning abak. Pasibayo po, kambe na pong among diksi, den kayabe king PPC, PFC, pamalita tala po, ring kekatamong schedule, magsimula po bukas, pota po, king pamanatad king kordero, agkatanda kayo po, kambeda po ring pamilya tamo, muli tamo po, keniking kekatamong parokya. Abe-abe tamo po, migunam, anting metong a komunidad, metong a pamilya, papunta king ganap, abi. Pasibayo po, karempong schedule, malyari yun pong i-access, king kekatamo pong official Facebook page, Santa Monica Parish, Mexico, Pampanga, king kekatamo pong Facebook account. At katatawlian po, pasalamatan tala po rin, ginanap, ginusal, kaniti pong kapag sadyan, agimpanan tamo po ini pong Domingo de Ramos. At antimurin po, maliban po karing migsadya, magsimula po king Santo Rosario, ring kekatamo pong apostol, at ding aliwa-liwa pong organizations and choirs, ding kekatamo pong servers, at syempre po, ing kekatamo pong Kura Paroko na parati pong makaantabi at susuporta po kay katamo. Among iba't po karing parokyanos ng Apong Monica, nakal pong salamat king kay kayong pamanantabi kay kami. At antimurin po, ing kay katamo pong bisitang pari na kayabe tamo po ngeni at akayabe tamo po karing mapila na yaldo, ing kay katamo pong guest priest, Reverendo Padre John Lunucum, among nakal pong salamat king pamanantabi yo po kay palakpakan tala po ri among diksi at among Janlo. At syempre po, kay kayo pong kaparokya, mikitikit tamo po karing susunod pang aldo. Tamo po mag-absent, ne po. Metong tamo pong pamilya, metong tamo pong komunidad, pamalita tayo po at abe-abe tamo po ketiking parokya. Pasibayo po, abe-abe tamo po, papunta king ganap, abi. Takalpong salamat at maya-payabak po. Talakad tamo pong eni para king panalangin at bendisyon. Manalangin tamo. O Ginoo, pasalamatan da kareting banal mong kalam. Ing kamatayan ning anak mo, at dana na kaming kapayapan, at patibayan na kami kasalpantayanan. Ing pangasubli ng mebye, di na kaming pamagparati, layo na kaming tayran king kaligtasan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing Ginu, yang mantabe kay kayo. Idukuyo ring buntok yu para king pamaniga po tamong bendisyon, ibat king Dios. O Ginu, balikdan me ipaniga pumi ining pamilya mo.
A Paulina ning ginuming Yesu Kristo, na pikakunwa ni daw ning sarili na, karinggamat ding marawak, at sumuko king pamaylasa, ang pangkamatayan ning krus. Itiyadwan mi, kay ka o Diyos, king kapamilatan ning Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyang po mag-ari kambemo, king kameto nga ning banal na Espiritu, ngeni at manggaman king alanangga. At bendisyonan na kayo, ning may paingginong Diyos ting igpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Metana po ngeni king kapayapan, mag-isan metong tamo, king pamaylas at kamatayan, dapat pamanyubling mebye na ninggino. Good morning po kay Kongan. Hello. May paabak po, po mag-bless si among kareng may tauli po, uling pamamendisyon po, may ganap po kay Santo Rosario Elementary School. May announce po banwa, ala pong pamamendisyon palaspos, kaya rin na po ning misa. Panahin tayo po yung susunod ang misa, alas 8. Pasibayo po, iya po mag-bless. Palaspas kanya niya mong mamendisyon niya po ang alas 8 kaumpisa na po ning misa. Deta pong pabless palaspas, panayan tayo po ing alas 8 misa, lukluk tapa mo po. Ulinging susunod pong pamamendisyon, maganap ya po alas 8 po, panayan tanya po yung alas 8, ditak na mo pong oras. Lukluk tapa mo po. Usan mo na na. Kami mo na rin tao. Usan mo na na. Wala, bilis nyo. Umilig ka nun.
maganakan.